Pangos kawa, mas may klonsin kat kimulash, shubin recording siya pa in mo kan use instructions nake or makinjen app sauces app sauces ine pa AI sermon prep. AI sermon prep matfen aknen ni fintra ko pa in usein san gasha mama ko sash ke an yok na ke akte yelo son mas mi kulon sinkat na shoes ke kulo ke moniak lo spell na ke wa in kan da ko gasha ko tingi gasin ko lin sa poshak sa mostan ke kasi akte ke kasi lin pingana week na global na shoes kulo sum rina we kumen nemi na pe kenya ti san ke gasha lo san na ke wa we am be kost na ke wa metlaske usenge ko kuno kon afashe kuno kon global gasin ko la na ngai usi program singe ana ka fa ko ine pa AI, artificial intelligence, because artificial intelligence is an act na niya kata Arsan na akfashi gas ko siya yan sa tingin na mamash pa kasi English. Mingat suna AI, artificial intelligence, suna ito gas ko siya kasi na naging train. Usi gas ko siya ngayon inin makan matak itay lang ko in makan going gas at lipling gas ko siya na maayok siya besi ako minggalim kaya AI el de aula broilers el de aula riti gas on god el de ko in no la kuno kon si AI el or makin na mamakat song and mga forcing and naki themes and kon naki commentaries and el makin bangan sa ngat no nim gavan na iplak ko mo yok shupe na necessarily yok shupe iplak ko mo katina kiten broy everyday gasan god men kat pa tafel gasan god kat pa small te AI mano ko AI or magin insan cash kat magifan na in safe time magifan na iplak ko mo in mash look ko mo na sin god na sin may ta shak pa na yok shupe AI el tigan na wangan artificial intelligence el teka okay pangani intro la ko investment na ke program sigan masimit kum website sigan pa pacifica.us pacifica PASIFIKA.us ngay sumosla nagostri ngan nga sumosla ke pacific na sumde ke website sigan na kumeli email siguro maganyan apa kuno kon at kasin gold.com castinggold.com na kung may na password siya nga tikan hindi password siya nga recording siya nga kung may na kunta ka nga makan usot na siya in secret na bakan password siya nga na kung click sign in na usko na nga page siya nga usko na nga page siya nga na I can stall yung I can sakto yung bako silalan sermon AI sermon prep. Kung click, na kung di lang masi pa nga test si dari nga, kung hindi history aske, test tolo ba nga dari nga, nga kung may ipsi nga, mana kung min read ila may program siya nga, kung sista bello man read ila ifo may akal may ifo nga akno ni may sipean na tuwing kong read la tayo man na akos pa kung online na ganyan. Passage siguro maganyan. Bible version sluo. Na theme, na nakyok sige fos maganyan. Na resources, ka commentaries maganyan. As commentaries to lumas tingin na. Kung ganyan leave it blank, entity to tingin kung ganyan leave it blank, or kung ganyan naikla long sinalo. Na kung ganyan ba nga non-galaxy force kan magum kikang argument lo na ke vi bang ka sum na ke iprus nga lu singal si fosse iprus nga si fosse hebrew singal si fosse na kader magin NLT New Living Translation na I feel themes nga blank I feel commentary blank I sometimes nga click generate results na sa mamanit sa luma pa AI le or magin
ila som sogak fossingan ila som ormakin versions singan usi akade sila kum nang akum di lang el generating results na or ni second long lola na masing akum in loin nag yok shupe ipsingan il air it out if in air it out shupe more la air it out ng my internet instability ka may sima kum sumna kum sube hit generate results lilay egoin il kan algalay singan Hebrew I misspell Hebrew Hebrews Hebrews ba click spelling yan in spell English program singal dia sa madin na autocorrect nakatapan le mea good now lo nagavangan yok spell ako min lying nage spelling go pay attention to details second article slow lang ako kundi le mea results ng ako may isngan afinja ka pa program sa ingkasang mamashiruman isam le yokshibe ako min proy read bible main makadi ko man na siya so yokshibe iloipe na mama sa ko na sin mas sa commentary ngayon ora ngako mo na yuin god siya ke gasho proy yokshibe ako min siya kin godle so na yuin god proy kin gasho lalin mo no ko mai tayak like mo kan tafelan sin mai ta skimot ko vinkat na sum si vena yok ni gina ke kat na sin mai ti mo ti dafa na sum ko vin bang commentary kat na sin mai ti sa commentary singan la ko read kat ka or I have been fancy mai ti sa commentary singan alright kan bang results ng amis ngan gumili iluse iprosingal siya or NLT gas Englishan iluse context ng ako min or makin pang mga maginin sang act na ni akdelas nage or lang kinokon siya chosen team singan pa lalifong ang theme no specific theme was selected now iluse brought mas mafluent na gan ba faith na HBOC kada ba information nga mo really get passage sa commentary insight in commentaries there so the bang commentary program sa kanila na pang outline sing ako maging isang act no ni kunakon lasan na analysis nga kigumayak ni or maging information nga in masang act no ni masang kunakon luman may nisam na katiler maging Kador maging in tafel castle sin maeta. Pangas pin ko na konsilas kan. Na bangar or maging yan program if you can cash ang na nasur magin if you can siya cost vacuum na kulo na mawala.